litial re anakuan. Listolbal utlixnawal xsalisan tilhu nokoxkechix tawal ru lixrahom di Dios chirix lixtenamit uchan ru lixtialalil rex loqoninkil. Sa xsolbal lisan tilhu uchtzilbal xsa nakak'eretal nakaanjun lihu linaxch'olob rib xjones. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Tenaw litial utlitial ta achap'an qere. Teinaw litial, utlitial, ta achaban kere. Sala kulbal salikangelain, litial re anakkuan. Yokochi solbal hun ak esilal. Nasholomi, hun kutan chakal chokre li Dios. Nakotaush tikibankilit solo kain, shkotzbalakwe lihu Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. Nashechi hokwe. Santo bresio maklin hilobal kutan udhaan hun ketalil chikibil kib. Re chinaumank nakla ini kakwa le Dios chankin chanak nascheli versículo 20 religió Ezequiel capítulo 20. Atinaro kit yokoche atinat chirish li hilobal kutan. Yokoche atinat chirish li sábado. Habanan lishpen rakalit solo kain. Nakwataush kotzpalakwe, nak li sábado, mukokachtakwi re litenamit judío, mukokachtakwi re lipabal judío. Angel rushkebal saach, ushkebal uchcholobankil, nak li Dios, kisikru li sábado, hohun shakalil rukutan. Hok ekishbanu haing li Dios. Chalenchak sa stiklahik lishtiop te sihom re aruchichochain. Sa lihonal haan, kui beb chakah kui lipo yenam. Likawa adang o di kana eba. Chirishain. Li Dios kishtiop te si li sábado. Ut kanalebak charunak na oksh cholop angkil li santilhu li chabil esilal hain religilo balkutan. Nascheli Génesis capítulo 2, versículo 1, 2 u 3, nascheli Chihocain. Chihocanchan kiyalo glichoshachot uchishunili kwang sashben. Versículo 2. Sashkuklikutan li Dios kishrak chishunilish kangel lishbanu ut ki ilank. Doch nak li Dios kishchoptesi lishkuklikutan. Toha nak li Dios kirosoptesi elishkuklikutan ut kisantobtesi. Shbanak aran ki ilang chirish chishkunil lityoptesink kishbanu. Keretal. Aru kishbanu li Dios o shib lik angel kishbanu li Dios sa sharakik chishkunil lityoptesink kishbanu. Chiruli hilobal kutanan aru kishbanu. Nasheke toh nak li Dios kirosoptesi lishkuklikutan. Kirosoptesi. Kishkelirosoptesiom sa shpen likuk likutan. Kachikru kishbanu. Shpanak aran ki ilang chan. Karu kishbanu li Dios. Ki ilan sa likuk kutan. Makachiklish kangel iruk kishbanu. Udashyak ke chihokain. Chirish chishunil hain lityoptesink kishbanu. Kisanto bresi chanah kuinak naschekeli esilarin. Toh nakli Dios chan kirosoptesi lishkuklikutan kisanto bresi ut ki ilan. O shiblik angel kishbanu chisa. Katsilak bayakrish lihunjung chik. Atina ini yoko jishchabasingil sa lihu Génesis capítulo 2 versículos 1 u 3. Nascheke ki ilan. Nakanaw naksashben likutan ni Dios kishbanu lishk angel reyoptesink chalento sa likwak kutan. Habanan sa likukkutan, ki ilan makachiktiop te sink kishbanu, kishokliruq, kishoklis kwanhik, rera hunak chiklik angel, ki ilan li Dios harin. Hokanakwi, kirosop te si. Mamak arah pili rosop te siom li Dios ashbeneb li hunch olep chikchikutan? Kwan, habanan,
Li rosoptesiom li Dios ashbeneb li hunjoleb chikutan haan li tioptesink kishbanu. Abanan sa li kukutan makachik tioptesink kishbanu abanan kishkanap chityebil li osoptesiom in sa shbeni kuklikutan. Utahain hun li osoptesihom li kishkanap chokke anak kwanakwilao. Linarul na kachap chokke. Linarul na kakul chokke. Kiro soptesijan. Ut kish santo bresi. Karon na rash bali atin kish santo bresi. Kish hach sa chankep chik li kwakip chik chikutan. Kish sa hun aheh. Li halan ku ichirueb li kwakip chik chikutan. Kish hach santo bresing na rash balaan. Shbanak ahun kutan shakabamil re ilang honak nasheli hu Génesis capítulo 2 versículos 1 o 3. Li esili nakataw warin sa lihu Génesis capítulo 2 versículos 1, 2 o 3 nakataw hun amokuchik sa lihu Éxodo capítulo 20. Naknashkotske li laje chichakrab li Dios. Sa li versículo 11 nashcheke chihokain. Shbanak chiru kwakikutan li kakwa kishbanu li choshachoch li shchechake lihu Génesis. Lihu Éxodo 20:11 nashcheku chikesh panak chilu kwakikutan ni kakwa kishbanu li choshachoch. Yochish hultikan kilkena halah yoptesinel. Yochish hultikan kilkena kwakikutan kishkam li Dios resh yoptesinkil chishunil. Li palau uchishunil li kwangchisa. Utsash kuklikutan ki ilang. Lishcheke lihu Génesis capítulo 2. Ki ilan chisash banak oshibli kanhel chachechak. Ki ilan kish santo bresi ut kirosoptesi. Shpanakaran ki ilan chani versículo 11. Hokanak li kakwa kirosoptesi nashultikaku chikke. Nashcheku chikke lihu Éxodo capítulo 20 versículo 11. Ki ilan. Kirosoptesi chan. Likutan sábado. Ut kish santo bresichan kuchikenak nashcheli versículo 11 relihu Éxodo 20. ¿Qué tal? Karurak banak nashultika kuchike. Ak shakabam bilchak. Ak tie bilchak. Sashben lishkutan kileb. Lipoyenam liketjop de sik sashben aruchijoja in yokoche adnak chirish likawadangu di kana eva. Li atin reposar ilang sali atinobal hebreo narachebal Shabbat. Shabbat karu narachebal sali atinobal ilang shkana mankili trabajik haan narachebal shkana mankili trabajik ut arana chali atin séptimo día hawanaklish kuklikutan linakaba imank sábado Shabbat. Shbanak aran ki ushmank ilang ud aniki ilang sa likutanaan. Li Dios. Ud li Dios kish chakrabi nak sali Shabbat sa likutang barkwi na shakabank li trabah barkwi na ulakwi li kukutan aran kubambil li ilang. Takakechik li kacholchis tsilbal rish li tsolok yoko. Kung hulipats okchik li mare narulin ng kak-eakwi, mare li aksyanale ba, mare li aka-akubaom. Kaut nak li Dios, ki shtyoptesi li kutan hain, arurak balik kukutan. Kung nakanaw nak li Dios, ahun Dios li kuang chihunelik, halak tyoptesinel, rechis hunelik areruli nakakatya sa shbena ruchichochain, ud nakanaw nak kui haan Dios, li Dios mo ko nalukta, li Dios mongko nalah na osok talish metzeu. Kaunak kishtyoptesi likutanain. Jonascheke lihu Isaías capítulo 40, versículo 28. Nashkotzkek aut na kishtyoptesi li Dios likutanhain. Eretali naschke lihu Isaías 40, 28. Mainka nang kanaulaat. Mainka aqua biom resil. Likakwa haan di Dios. Kuang chihunelik. Haan kishakaban kre lishnubah lil liruchichoch. Inkanaluk chimokonatakwak. Udmahun
natz'ilo krish lixseb'al xk'a'ux. Maxawk'ab'il che ink'ana luk', ink'ana takwak. Eretal. Laj Adán udlix Eva naruaj kwinaqatye naqsalix b'en hilob'al kutan, salix b'en sábado, salix b'en kuq kutan. Likixokman sa xb'en aruchich'och'a'in mokolub'lukeb' tajkwi. Xb'anaq nanqanawnaq laj Adán utlix Eva ke'tyob'tesik sali kwaq kutan. Eretal. ¿Cuál licuac kutan? Karuchik kutan kin nachal chirish licuac kutan, likuq kutan. Ud likuq kutan anjun kutan re ilank. Tojo yoptesi kyokep akhun china usil matan keshkul. Li matan re li hilobal kutan. Mokolukep tahkwi sa lishben kukutanaan. Leqwadang utikana Eva. Hokanak kwan na bali na lip li takok si anak kwan re sumingkili pats okain. Ahut nakishop te sili kukutan. Kanale bak. Honak nascheli hu Efesios capítulo 2 ut versículo 10. Nascheke chihokain. Relikchitial naklao shpanuo moli Dios. Karunarach chevalain la o li choptesiom li Dios. La atut la in li Dios ki choptesinke. Choptesim bilosa shkaba li Cristo Jesús. Renak takaba nuricha bil ángel tenebambil sakaben. Ho chanru kishkub li Dios chihun shilach. Li sábado tinraro akil e bil chokrechish hunili poyenam. Renak kwang hun honal nakte kwang sa sum atinal rikini kwing rikini ishk utli Dios. Keretal haan rahbal. Sali hun chikutan kuityal nang kakele kachol chistolbal sali kasantil hu chitihok chibichank chishpanunkil hunakli honal rekwang sa sumatinal rikini Dios. Abanan li hun chikutan e bil chokere trabahik. Kwaki kutan kwang kere nakto trabahik. Shbanak li apostol Pablo nachyahkwike nakli inkana trabahik mikwaak chani apostol Pablo. Angel ruli trabahik. Li trabaj haan hun rosoptesiom li Dios ahkwi sakaben. Li trabaj haan rustan ahkwi li Dios sakaben. Angel ru nakto trabahik. Kwaki kutan kwang kere nakto trabahik. Abanan li kuk kutan atin raro kil ahun kutan barkwi na shakli kwi chish hunilik angel. Barkwi angel runak to ilang. Habanan mongkohunta ilang barkwi rakto shik rakwi chikwark chiru chish hunilik kutan haan. Barakwi rakto shik marerach chikanak chichanchosa hunak rak chinanajek barkwi inkarak to ekang. Mongkoha anta Diyos che bali Dios. Inka likutan banhain kityoptesik renak la atut lain renak chishunili poyenam hunsut sa shbeni ruchichoch teshkerib sa sum atinal rikini Dios. Jochoche balkeli hu Efesios capítulo 2 versículo 10. Relichichanak la oshban womoli Dios. Maredruk raktatye lini naunak la inshban wom li Dios. Li Dios ki choptesink kwe. Habanan? Naulak honal nak nasach sakach or nak la ohosh banu mo li Dios. Kwan komon, mungkon keshnauta nak haaneblish banu mo, haaneblish banu mep li Dios. Choptesio mep li Dios hanat kebleka komon. Sa likutan ay nakahultika nak la inin li choptesiom li Dios. Sa likutan haan nakahultika nakaalak choptesinelke. Relik chitianak honak nasche harin choptesim bilosa shkabali Cristo Jesús. Li sábado nashultika kenak la indi choptesiom li Dios.
Naqsalikwaq kutan kinixchoptesi. Utli sábado naxcheqenak la ihin lixchoptesiho. K'awut. Kuityal salihu Mateo capítulo 6 versículo 33. Naxcheqenak tento taqak'eli Dios sa xp'enchix junili qabanuwom. Naxch'olobchiho kainihu Mateo capítulo 6 ut versículo 33. Naxcheqechiho kain. Sikomaq xb'enkualix nimajkual akwabejiom li Dios utlitiki lali nachal krikin. Uchix junili nekeraj ta'ak'eman chaq'ere choqxtz'aqom. Yal rajlal kutan qak'eli Dios. Xb'enkua naqasik'lix nimajkual akwabejiom rajlal kutan. Abanan likuk kutan. Naxjultikaqe nakuan kwaqi kutanqe. Ut likutan aan xaqabam ilxb'an renak tokuan sa sum'atinal. To ilanq. Hokana klip'en k'angel likixb'anu likwin qutli'ix qa'an. Xchalb'al xsa'il lijilob'al kutana'in lichib'anb'il xb'an li Dios. Xkab naleb li nakutaw xkotzb'al akwe. K'awut naq li Dios kixchoptesi jun kutan re ilanq. Nakanaw nakamo kunalupta ut mukunatakwakta. Li sábado ha'anajkwi jun talil. Li nankoxk'am chixjultikankil naq li Dios ha'an laj tyoptesinel. Hali kityoptesin kre chixjunil ixoxach'och'. Kixk'e chixjunil sa xna'aj. Xaqab'anb'il ut k'ub'anb'il chi us chixjunil xb'an. Habanan kixjach jun jo'onal sa xchichixjunil li tiempo k'aba'inb'il sábado. Renak li jun qreb li poyenam li kwankeb sa xb'en aruchich'och'ain texchunub rib chixk'a'uxlankil. Aniput kityib'an kre chixjunil ha'in. Sa li qatrab'aj mo kontan ko'ok chik'a'uxlakon ani laj tyoptesiyom re chixjunil ha'an. Jun jiq li qach'och itrabajik. Abanan li sábado, a jun jo'onal barkwitaqachunub qiqib chik'a'uxlak. Li rajom chixjunil lixchoptesiyom li Dios. Hokan kajkwi, jun rox naleb li nakutaw xkotzb'al akwe chirix k'awut naq ángel runak kixchoptesi li jilob'al kutan li Dios. Atinarokil nakutaw xkotzb'al akwe li ju Éxodo capítulo 31 versículos 12 toqsa li 17. Naxcheqe chihokain. Li qakwa Dios kiratinalaj Moisés ut kixchere. Chakwaatinaeb laj Israel. Uchachereeb. Me kanab roxlo inkilin sábado. Xb'anak li sábado aan jun re talil. Choqkwe uchoqere la ex. Xaqab'anb'il xkwankil chijunajkwa. Renaqtenaw nakla in li qakwa. Li nasantobrezinkere. Cherox loq'ibi lin sábado. Xb'anak ha'an. Loq choqere. Li ta'amuxuqre ta'akamq. Chixjunil li ta'ak'anjelaq sa li kutan ha'an. Y sinb'ilaq chijunajkwa sa li tenamit. Chirukwaqi kutan naru texk'anjelaq. Aban li xkuq kutan ha'an tz'aqal jilob'al kutan q'axten sinb'ilaq re li qakwa. Chixjunileb li tek'anjelaq sa sábado tekamq. Eblaj Israel texroxloq'i li sábado. Ut texninq'eyi jo'junelik sumkwank. Junq'e kutan. Ha'anak jun re talil choqkwe uchoqre eblaj Israel xaqxoq xkwankil chijunajkwa. Ha'in li rox xtyalal awut naq li Dios kixkwaklesi jun jilob'al kutan. Ha jun talil chixnaw'an naq ha'an li qa Dios ut la ojo lixtenamit. Hoka'in jonaq naxche xaqxox kwankil chijunajkwa. Kuinan kakotaw xsuminkil ipatz'okb'ar kwan la Dios li sábado a jun re talil naqa'an qa Dios. Xb'anak li sábado naxk'utb'esi chiqu naqa'an laj tyoptesinel ha'an lin Dios ut la'in ixtyoptesiyom ut la'in laj linaloq'oninkre. Li sábado xaqab'anb'il. A jun rox rajom k'awut naq kixtyoptesi li jilob'al kutan li Dios.
Hochik nasheque salihu Hebreos capítulo 4, versículos 3 salik 12. Nashultikake nakli sábado haan hun santuario salijonal. Haan hun jonal arkuinarunan ko muepan kuirikin li Dios. Nashultikake nakli sábado junkutan to ilang kahkwi salijunelik yuam shultikankil nak kwan hun lah tioptesinel ut kwan hun lah kolonelke. Atinrarukil rahlal sábado nak nakachutuki reshkulbal liros obtesiom li Dios. Hokan kahkwi junkutan rahlal po rahlal sábado to shikchishlok oninkil ruli Dios alijunelik yuam jonaschelihu Isaías capítulo 66 ut versículo 23. Lipek kishbano litenamit Israel salichakichoch. Naktohmahi na puktesimank ut na tiabasimank lilaheb chichakrab. Kwan junkutan akshakabambil chakchokre shbana hoshkek eretal. Chokreli kawa adang, chokreli kana eva akikuba mank, akishakaba mank li hilo bal sábado. Okanak, salihu Éxodo capítulo 16, ut versículo 22, toch sali 26, nakatauli tenamit, ilang sali sábado. Utarin toch mahinak elimank li laheb chichakrab, reheb li tenamit. Unascheli versículo 22 chihokain. Sashkwakli ke shok re kwip kutan. Kap kok chakach chish hun kalep. Toh nak chish hunilep dish nili komon ke kulakrik inah Moises chish jeb al resil. Ut haan kisumeb han hain ishtaklaom likagwa. Ulah li hilo baal kutan jun sábado li tentó shkartesinkil relikagwa. Atinrarokil. Arin sali capítulo 16 relihu Éxodo. Toch mahinak elimank li laheb chichakrab chirulikwip chiperpokil pek reb li tenamit. Abanan. Lah Moises yo chichebal li tenamit. Ulah li hilo baal kutan. Ulah sábado. Eretal. Aknin keshnauchak nakaan jun hilo baal kutan. Aknen ke shkub chak akye bileb chak reb nak tentote roshloki. Tentote ilang salikutanain. Udi versículo 23 nasche. Udhaan kisumeb haan hain lishtaklaom likagwa. Ulah li hilo baal kutan jun sábado li tentosh artesinkil relikagwa. Chikomak li tentosh chikbal. Kokshimak li kokshik tarach. Udlita elang ulahomak chokre ulah chanakishelah Moises. Kishtaklach kauresinkile hebli tenamit sali kwak kutan. Shbana kulah chanakishelah Moises hanjun hilopal kutan. Keretal. Li sábado ak santo bresimbil. Ak shokbil re ilang. Ak hachbil sa chankeb chiklihunch oleb chikutan. Udli versículo 24 nasche. Ebaan ke shkulare likutan junchik ho ke taklaku ishbaan lah Moises ud mag'a kik'ak chimoko kimotso ink. Atinraro kilitenamit kipaan. Negesh naunak sábado ho hulahak. Shbanak sali kwakutan ke kwechipatzok re lah Moises. Hokanak sa chili shbenikep sali chakichoch. Que shok li sábado utoh mahi kwotzbil reeb li laheb chichakrab. Hokanak li patzok shkikechak sa shtiklahik. Li sábado mag ebil kahkwi reeb la judíos. Homanak chok reeb ahkwi chishunil chik lishtepal li ruchichoch. Li sumenki li patzok haan. Nak chok re chishunil li poyenamo junsut shyo lasa shbena ruchichoch ain. Chok re li sábado. Shbanak lihu nasche salihu Isaías capítulo 56 ut versículo 2 nashakab kechi hokain. Us shakre li poyenam li nashbanu chi hokaan ut khunelik nashkesh chol
Chishk angelankil ruhaan. Alina oslok inkli sábado. Ut inka nash sachkwankil. Linash rarib chirulish banunkil lima usilal. Keretal. Li versículo 2 yochish yebal ushakre li poyenam. Linash banu chihok alina oslok inkre li sábado chan. Mokochotas yebal hunrakalain ushakre la judío lina oslok ili sábado. Inka. Ushakre limolam adventista linash oslok ili sábado inka. Yochish yebal ushakre li poyenam. Naknash poyenam hunsut lishyo lasash benaruchi yojain. Okanak mukokah takwi chokre eblah adventista. Mukokah takwi chokre eblah judío. Mukokah takwi chokre eblich utli ninke shokokre li hilobal kutana inka. Chokre chish hunili poyenam. Hunsut yop te simbilet sash benaruchi yojain. Kik emang chaklimatan hain re li sábado. Naknaka tsilrish li esilakwe. Nachal serekaga ushli nashel salihu Marcos, capítulo 2, versículo 27. Nakatauli Cristo Jesús harin chisumenkile bru lishka ushep eblah fariseos. Nakatawarin sali versículo 27 nashel chihukain. Kishiere li sábado shakabambil chokre li quink. Mukutyotas chebal shakabambil chokrela eshlachtib. Mukutyotas chebal Jesús shakabambil chokrela esh la fariseos. Mukutyotas chebal Jesús shakabambil chokrela esh la judíos. Inka. Li Jesús kisumenu kishieli sábado shakabambil chokre li quink. Naknasche quink. Mukutyotas kuichishebal kahkuila oli quink inka. Naknashkaba ili quink harin chochis kebal sa ahchish hunil li choptesiom. Oyenam. Abanan mo kukah tahkwi chokre li poyenam shbanak tak eretal nakli sábado tentohkwita ilang li ketomk. Eretal. Shbanak harini Jesús nasche li sábado shakabamil chokre li quink. Mukutyotas shkaba inkil rerach la judío mukuchanta. Re li quink. Re li ishq. Li ut inka li quink chokre li sábado. Abanan li nalep shkwah li shkachap. Anak chokre li quink. Mukojuntah kwilich utli tentorach ta ilang inka. Chish hunil pan li komonil. Tentotish kelish chol. Chi ilang salikutan hain. Atinaro kil. Shkasumechika li patsokain. Li sábado. Mokojunta kutan kahkwi chokre bla judío. Chokre chish hunil li choptesiom li Dios. Sashpena ruchi chochain. Chokre chish hunil li quink. Hunsut. Chopte simang sa spena ruchi yojay. Hay hunkutan. Chakal chokre li Dios. Hunkamatan ke il chokela o. Nakanaw nakli Dios. Kirosob te si. Kisanto bresi. Utki ilanchi sa. Atinaro kilhahun retalil. Nakaali ka Dios utla olis chopte siyo. Hunjonal barkwi nakashakap. Kwichish hunili kak angel. Ut nakakeli kachol. Chikwang sa hun komunil sa sumatinal rikini ka Dios, shlokonin kilro. Litenamit, Israel nashtnaw chakain, rubalahnak, mahinak elimang kililahe chichakrap. O kanak, michinala chol, kwikwan sa lakwam ilang sa lisabado, ning elabokbal, na chon sa hunak limolam adventista. Kaya chakretal charunak ng usmang ilang sa lisabado. Shpanakain mongko kahkwita chokreli molam adventista, mongko kahkwita chokreli molam judío. Inka, keche kahunilo ay hun kabokbal, reshakabangkili kak angel, uslo oninkili ka Dios, la kyopte sinel sa lihilobal kutanhain. Inkela bokbal, chitzakong, chi ilang, chishpanunkili shtakli Dios, shpanakain ni kabokbal. Shakabambil challengek salishbe neblikutan religiopte sink kishbanu lika Dios. Likakwachi kanaka kwikin, likakwachi usopte sinkakwe, likakwachi bere sinkakwe bartatumek, uchishkubankil la banuwam. Kwahu lika Dios linkana lup, linkana takwak, la on ko lup, la on ko takwak. Ukanak angel ru ilang salikuk kutanhain li shakabambil chokakwe, li shakabambil chokke, chokrechish hunili poyenam,
junsut yoptesimbiltas bena ruchichochain. Xkotsoka kuikin la kwami wa Herberteni, junerik ninkela bokbar rabinkil li esilalain xkasutin, rahlal sábado, chalenza kwakip jonal, tosakuku jonal reli ekuk, seleka frecuencia 94.7 FM La Buena, utjokan kakui ninkela bokbanak chakulani junerik li ketalil seleka Facebook tuatau jo adventistas ekchi, utnankatauchik xkomon li esil li yokochix kwatzbal. Li Dios chikanaka kuikin, tosajunchik jonal. Liyal reanakwan. Aran kichashkos elinim la shulsa ishbeni ishk. Utko ochish yalbash metzeurik ineb li ralalshka holi ishk li hokyalchike kanak. Aneb li neke papanre li shakrab li Dios. Utneke eskulasa eschol li cholo paom li Jesús. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17.